Pemirsa pariwisata ring Bali jantan keni wesana kaun sangkaning penglimbak pandemi COVID-19. Sejroning usaha ngelimbakang ekonomi, pemargin ekspor patut ketincapang malih. Dewan Pembina Apindo Bali Panudianakun Mausang jantan pandemi COVID-19 ngician pawasana kaon majang bago pariwisata Bali. Ring kali bulan ukuran akeh usaha ring bidang pariwisata sekadi hotel, restoran, villa, homestay, toko oleh-oleh, objek wisata miwah sanetiosan katutup. Pandemi COVID-19 jantan ngicenin usana majeng baga ekonomi miwah sosial, majeng angga usaha taler krama. Nyangging indik kewentenan inucap durung jantan pandemi COVID-19, durung sida kauningin, sida matilar. Ya diastun punika keabtiang angga usaha pariwisata, rumasuk angga ekspor mangde sidang limbak. Pandemi COVID-19 mangde nenten kedados sang pialang antuk ngelimbakang produksi. Tiosan antuk stateng laksanayang protokol kesehatan. Pemerintah taler sampun ngerancang penerapan tatanan normal baru utawi new normal. Sinarengan antuk punika pemerintah patut mungkah bagi ekonomi antut maundagan. Manut dane mungkah bagi ekonomi mangde kesarengin antuk laksanayang penerapan protokol kesehatan sane becik. Pemargin produksi handicraft kerajinan, garmen miwah sanetiosan, mangde katincapang malih, terus dateng laksanayang penerapan physical distancing miwah social distancing. Panudianakun ngejantenang pasar kantun sayage. Duaning tatkala pandemi COVID-19 bagi industri patut nagingin pabuat pasar. Sajeroning limbakang baga ekspor, ekonomi Bali kejantenang sida sayang limbak, ring tengahing pemargin penerapan tatanan new normal. Wirnaya bisnis Bali nguningayang.